Jaz bi stavila akcenat na publikata. Mislim, deka ona na ovoj nadprevarki bide normalno deka devojki i nije kako stručen štab ke bideme ključni, ama mislim deka publikata na ovoj nadprevarki bide ključot na našiot uspeh i na naš dobar rezultat tuka. Jaz bi sakla da ova sezona završime taka što ke ni bide polna sala i što ke gi izraduvame site ljubiteli na rakometot. Nije da se navratam sega na nadprevar, nije go poznavame mnogo dobro Larvik, go pratime. Znajeme, igravme so njih nadprevari se srehjavavme po Liga na šampioni. Prvi od nadprevar koga igravme so Larvik, tukaj izigravme nerešeno. Oni se ekipa koja ne gi interesira da li igrat na strana ili igrat na domašen teren, čak mislim deka na strana igrat mnogo podobro. Morame na site situaciji da se podgotvime, znajeme deka se to skandinavski klubovi koji imate jedan tempo koji go držat 60 minuti, to se povtoruvame, veke igrame so takvite ekipi kada nema više kalkulacije, nego 60 minuti je maksimalno podgotvenost na site ekipi, a nije imame igrači kvalitet i mislim deka možeme tije 60 minuti maksimalno sa 100% da izbalansirame site devojki, da gi iskoristime na najdobar možen način. Jaz bi istakla deka včera Larvik igraše jedan nadprevar koji go pobedija i možda nešto za nas je dobro, se podgotvuvavme i za Edin, za Anja, ali na najnova informacija ona nema da dopatva ovo Skoplje, da bide del od Larviku.